खुरुमजरे आनरंग सिंह मोरे पॉक्सिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर का भी यारोई लंदन से खुंदा मिनर सिंह मसे ठोंगा तुगाई न वाफम यावु यारो हैना लिफ्ट निफाल खोंजन संख्रे अमदी सरकार असना पुक्सल सेना थबक तौदबदगी मियामना बन ब्लॉकेट तौबनी हैना एमएलए जयकिसन फोंदोखरे मेंग ताबिब सिंह तराम नोक्सबो लेना पाक संदम पिजरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर का भी यारोई लंदन से खुंदा मिनर सिंह मसे ठोंना तुगाई न वाफम यावु यारोई हैबदाबिदा लंदन से की टोंगन टोंगन लुफ्ट निपालना ख्वामन कैथल अमदी अकोइबदा लेबिसिंग ngase angan bedagi numing ba fawa sintale pi khongjang sangsinkhre masina maram oiduna ima kaitel ahum yawna temporary market amde street vendor sing numing ba fawa popam phamna khide beti road wang mam laikai nagamampal pauna kaitel amde thangal kaitel mafam singda dukan sing thong hangna khide numing ba matung dagidi mahuk sagum dukan sing thong hangna khi ban blockade तौनिंगबा मियोय अमत लेते सरकार से पुक्सेल सेंगना थबक तौदबदगी मियामना बन ब्लॉकेट तौबनी हाइना एमएलए केएस जयकिसना ngasi रेंज हॉस्पिटल लाकबदा परमिशन फंगदोखरे माना मखादाना हाइकिबदा नोमगी सुरगा नोमलगा हिंजिरिबा मिसम मियाम बन ब्लॉकेट नंबरम ओइदुना अवाबा ओहेली हाइबसी कांग्रेस न खंगे कांग्रेस न ngasi भावबा बन ब्लॉकेट तौकिबा लेट्री अदुमकपो कांग्रेस लंगा की मतमदा कांग्रेस की मायोक्ता बोर्ड की खुदोंग साबा लोंगबा बन तौकिबदि लै मियामना बन ब्लॉकेट तौरिबसगी नुंगयोइबा आत्र खंगना गवर्नमेंट ने वांगांग फगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाटवॉसिंग मतंग बीएससी पांडेबू छुट्टी पी नत्रग पीदे हाइबसी सममनबा अमसु ओइरे गवर्नमेंट महिरोइ सिंगमदी ओजा सिंगबु मिनमलगा बन ब्लॉकेट तौबिगनु हाइना अपील तौबने यारोय गवर्नमेंट पुक्सेल सेंगना मियाम गे थबक तौरब मतमदा बन ब्लॉकेट ते अदुमक तोक्सखिगनि हाइके ngasi laingak asina lauri ban blockade tokpiu praja lak lak mayam ama nong suro chajari mayam gi khanbiu ngasi ban blockade se manipur da kanana lahan bano kari gi tawno haibado madu khandaraga ngang ban hena sumgani haibisni ina thamjaris akhoi gi tungi yumbi ogidariba ichai naw mayam asiki mathakta namthak tawbiba mayam asi samgaliba oja mayam da namthak tawrakanda kadom dano ban blockade loidoris lairiba laingak asina transparent oina tabu tawu nimita ban blockade adum loigani haibase ayakna सरकार से थम्बा वफमनी पृथ्वी दे लेरिबा करंबा जाति ना मसा मसा के लम्मंग अकान तुमिने लेबा जाति कना लेगेबा अदुन मणिपुर की सिमी तमी खुदी मक्सु मसा के लम्मंग दोरे दम हौरकनी अदुम बन तौरकनीबा अदुन लेंगा आसने मुसुगी वाथोक तो पुक्चेल सिंबियु बोर्डर पिलकी वाथोक तो पुक्चेल सिंबियु नोंगाला बन अदुम तोखिनेबा All Travel Student Union Manipur University Wathok Loisindabana Mairu Singh Laik Tamba Fangriba Singh Matangda Singilam Singh the Kokiba Pung Nefunifalge General Strike Sagutuna Cookie Student Organization Morena Impar Morelambi Tingbi Tabak Satakre General Strike Maramoidana Moregi Mohsagi Punsida Saunaka Pikre मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीएससी प्रोफेसर एपी पांडे लौथो हाइना थोबल कॉलेज की महिरू सिंह कॉलेज कैंपस ता वाकत मिफम सेथखरे कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी एके रोमेश न फोंद्रोपदा मुसुन संगसिलपा खोंजंग खुदिमा थोबल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ना मपुंग फाना सवतकनि हाइखे होसिदा निमिर हुमरा है बीपी पांडे की मतकता संगसिलबावता अखोगी के स्टूडेंट सिंगी छात्र कैरियर मांगने मरम ओरगा हुजिक मुसुन संगसिलिबे इहो असे थवांग कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन न मपुंग फाना सवचरी मतुंग तारपा इहो छिंदसु थवांग कॉलेज न मपुंग फाना सवचगनि थवाल कॉलेज की महिरू सिंहसु बीसी एपी पांडे लौथो हाइना संगसिलपा खोंजंग सवतुना कॉलेज अदुदा वाकत मिफम सेथखरे वाकत मिफम अदुदा सरुक याकिबा महिरू यमना एपी पांडे लौथोक्ट्रिबा फावा संगसिलपा खोंजंग दा सरुक यागनि हाइखे बीसी कहीं पांडे से लौथोपीदबे खोई याम नुंगाइजदे नुमित ओइ नुमित मरिनी मंगानी कहीं तौबदी फाबा प्रोटेस्ट याम कुइसलेबा थानी मु हंजलेबा सि प्रोटेस्ट थानी मु हंजले आकांसिदा सरकार सिने कयम यंगबीदबगी मवंगदा तासिन ताराजु तासिन दबई मवंगदा लैबजे खोई याम नुंगाइजदे मरु ओइना अखोइगी ब्रदर सिस्टर सिंग हजिक लाइरिबा अखोइगी इमानबा सिंग जायजे फर्स्ट के एडमिशन तौरकदौजु एडमिशन कितंग हाइपेट तौबा होरागा ब्लॉक लैगिबा सुमान तौरकान हजिकी 12 काखलपसु मांगबा हजिक अखोइ हजिक प्रेजेंट ओरिसु मांगबा अमसुंग फ्यूचर गिसु मांगबा रिजल्ट हाइदोक्तबगी असिगी जिदा यामना नुंगाइजदबा अखोइदा अदुना अखोइगी खोइना ngasi तौजरिजे खोइ यारिगैदी खोइ अथुबा मतमदा सॉल्यूशन पुबिरक्तुना अखोइगी कॉलेज खोइगी छात्रगी पुंसिदा येतपा पिरिजे बिबिगनु सिगतंग एमसु एमएसएफ देसाम केएसए सुक अमदी
एम्स न पुन्ना खुसमनदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोका मरिलेन संगसिलप खोंगजंग सौगतुना एसके वुमेन कॉलेज नंबोल की महिरुई सिंगना ngasi नंबोल सबम लके कम्युनिटी हॉल दा वाकन मिफम चटकरे कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी वहंगबम नंदुरानी ना मणिपुर यूनिवर्सिटी की मथोक तोबा लेपखिबना मरमोइदुना महिरुई सिंग पुंसी मांगबा याबगी फिल्म लाकले वीसी पांडेना मणिपुर दा लेरिबा महिरुई सिंग दगी हेना लुमना लौबसी यानिंगदे अथुमतम द वीसी लोकथो हाइखे तो भाई जब कोई लोग मांग कोई पंछी लोग मांग देनी अदुना मच्छी का मई लेना बापुना मच्छी गवर्नमेंट ने यंग दिन थोई अदु वो गवर्नमेंट ने कोई वासना तभी दे सुकोई बच्चे अदु वो हुजिक्ति कॉलेज एफिलेटेड अबे कॉलेज पुना मगना इरांग छौ छौ हम तो हुजिक्ति इरांग तो देती कोई के तो लेक तो मच्छी याद रे कई गुम्बी अमत याद रे अदु वो बिसी पांडी ना हेन बगी तमकता कोई वो सुमान इरांग तो देना ले कोई जो पाम दे इरांग तो भाई बच्चे कना पाम दे नो इरांग तो वे कना जो पाम दे कोई लेक तो नहीं लेक तो मन बियो कोई वो लेक तो जगह कोई लेक तमन भी है बिची पादी लो तो बियो बिची पादी लो तो ओ कई गुम्बा मसी वा या भी तो तारगदी कोई खंजम मखा तंजन जगनी मुसु एमसु अमदी हम तो वीडियो बसी मतुंग ना कोई एसके वुमेन कॉलेज यूनियन पुनम मतिंग पांगनी सी हाइग्रो सिंजगे CPI Manipur State Unit na Fengwa Agreement ki mayokta amadi Article 371 Clause A Manipur da sanahan bai yaroi habi khongjang sero mo oina Nambol Kaitel Community Hall da protest meeting pangthokre tharmadu da CPI Bishnupur District Secretary K Bimol hargi Nambol Municipal Council ki Councillor Ibutombi CPI Leader TS Bijoy amadi M Sakhi Devi na sarukaki M Sakhi Devi na phongdokhibida Fengwa Agreement na Manipur ki ngam kai kahanbi yaroi amadi Article 371 Clause A asi sanaba yaroi haike Numit humbudra ni sujala sabin pe di watho numit sa magani puni sujala adu da sunatana border pillar ki watho numit kaya ni sujala sugumba maya mama lairi ba siga iroina na gasiri manipur da tongan mai su maya mama tholak padagi manipur ki praja mayam singa se adu kimati mi pai ga mayam paw gasiri manipur university ki BC पार्टी तो थमना ना होना बतंदा मणिपुर की प्रजा छात्र लाख कया मंगसी मपुची मांगा दौरे Independence Day की थरोंगी मंगविना पुलिस ने सेक्शन थरों लोकट पोइना बिष्णुपुर कमांडो में दी बिष्णुपुर पुलिस ना नुपी पुलिस जाओ ना बिष्णुपुर वार्ड नंबर 4 की मफम सिंगदा ngasiyu tibomi tabuk satakre saktak se ningtina yawm da bamiyo ema makhataba verification gidama बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन nakre Imphal Churasampur Lambi National Highway number 2 asigi fibam nomonomogi soksilali lambi sida chaliba miyamna khudong sa da bukaya mayoknari hirama sing matang da report ma lambi asina maram oiraga miyo kayagi punsi pikam nan kiba amadi kayamana sokhan kibagi pau ISTV na exclusive news oina hojik koirliba fibam asi yodringai da tha khargi mamangda phone kiba leikhabani lambi asi pothole ni habi yadraba fit mari digi manga fabu pakpa arubana fit khai luba mafam kayana masing khangdana leibana lambi asi da ana ayat puduna lakpa sing lambi da misimina thokpa yawda natana doctor yawdringai da mirol dinupi kaya angang ilo fabu yawre doinana pothole masing khangdana leibana lambi asi da second tara phana free da thongna ba arap mafam leitri haina lambi asi da passenger service tawriba miyo kayana phongdornari number 3 kya palakanda mati di thore adu kan yamna sangna thobudi ngamdre number 4 pan bagi mafam le 2 palaga 3 palaga chapasu 3 di yam chana sabam le 2 palaga mafam kuding tolo challe sembi gani ha ga ju chen de bileri base masi athum tam da seman jani अखोगी संगाई फेस्टिवल येगा गायरगा लंबी सेमसे मसिम तदी अखोई तहनजनिंदे रेनी सीजन हेक योगु मतमदा ड्राइवर अखोई थेनाइबा वाबसी पोट होल मैम से कोई मसी तादना बखनबदा अखोई गाड़ी दसु असोपन मैम गाड़ी अमगा एक्सीडेंट थोक्तना दगी मी सिबना मैम यावरेको सेना हाबदे फिट मरी मंगा की चांग कोमजी लुना लु लेरेबको मसी अखोई थीरे ड्राइवर अखोइना थौ मतमदा हाइदी कोनर दे कलक मतमदा तोना साइड लाख गाड़ी से हाइतारे अखोई उरदबदगी थेजनदना अखोई बिसेपुर अखोई एसपी मांग गाड़ी मैम पंद ले मैम एक्सीडेंट थोक्तना मैम ले मैम से सुम पोल होल मैम से की अखोई फैक्टर सबमनी हाजनिंग
इम्फाल चुरचानपुर पैसेंजर सर्विस तौरीबा कैंटर ड्राइवर अमना हाना चंगबा मतमदगी हौजिकना का हेना चंगबत नतना लैथोकनब होटनबदा एक्सीडेंट थोकदरा हाइबगी अकीबा फावी हाइना फोंदोरकी लंबी दी पूरा बेरा तारेबा गाड़ी थौबो मुजाद्रेबा इम्फाल जो बुदो जिकसे मिनिट क्या संगे रवाई तौवे पो अनि मखाई चंगे असिदी पूरा गाड़ी के चरिंग द्रव जाने दसी की लंबी सिदे गाड़ी थौनिंग द्रेबा तिदिम लंबी के नाक येता सोरक पाक्थोकपी थबक कना सथरिबा सिगे लोइनना मथंग चही इंग्लिशिंग अनि तरागा मापन फावबदा लंबी असि सेमलिंगनी हाइना पीडब्ल्यू की असिस्टेंट इंजीनियर ना थमखिबो वफम की मतुंग इन्ना लंबी असि मतमदु फावबा सेमजिन बिदना अदुमक हौजिक लैरि फिल्म असिदा थमखिगदोरिब्रा हाइना हंगबग लोइनना अथुबद लंबी असि मतम अदु फावबा चटनबा याबा मवंगदा अकाइबा सोरकसिंग असि कोइलास यावना सेमजिन बिनबा लंबी असि की नाकेता लैरिबा मियाम अमदी पैसेंजर सर्विस तौरिबा सिंगना ISTV दा फोंगनरकली ISTV पावगिदमक ज्ञानेश्वर युंखाइबम विष्णुपुर Sakibata Nepal da heart attack tobudagi operation tokraba matungda RIMS ki ICCU da leriba ISTV news ki sub editor Pisumthong Nongthomam directagi Akham Kulesur alias Ibotomba Sainiput Taret apobale kidraba lukhoida thamabang kendrugi MLA Kumuksam Jekesana Paumi Singna anayak yaropada lisang sina leptan mateng pangdon lakpugum ngasijo Ibotomba gi anabada selim mateng pangkre Paumi Singna man haikibada Manipuri luruba isu kaya Paumi Sing loriba thaudang si singthanangai ni Kulesur alias Ibotomba na atu matamda fagalatuna miyamgi seba amu hanna tobang ngamba oirasnu haina MLA na phangdorke Rigi sub editor Sri Ibotomba na heart attack tawba sida da luckily koi RIMS ki doctor sinsina yam thawai yauna honabadagi magi danger oibe yabadagi kalamba syam nungai Sri Ibotomba na yam thuna anaba pharaktuna leibak ke praja gi thabak torhu ocean haidana ena ishora thongjari National Mission on Oil Seeds and Oil Plum listing ni taratare Taranipal ki makhada District Agriculture Officer Bishnupur Sinduna nomi gi oiba officer singi training program ma Bishnupur District Headquarter gi hall da ngarang pangthokre Tharmadra Bishnupur gi ADM Gwajendro District Agriculture Officer ke Sitaljit amasung SDAO Somarendro na maroiba music wina suraki Taronga mari lena lomi singda marumarang singen thoki District Agriculture Officer ke Sitaljit na phongdoki beda hana ningthina phanglamdaba leibasu handak yentholi ba marumarang singasi lomi singda mapung pana phanganana hakthengnana lomi sing yenthopani Walauriba singi chothubo tamna piragani sathok marang kaina lena ba hona bada lomi singna so thotang lobi haike Cell cereal nutrient sing asi ahan badadi akhoi gi bak oina extension officer sing da yentho ehna tai adubu aiha ki wakhanda district asida leiriba palse sagol hawai chujak mung thabasi asengba thajaningba application kauraga asengba khanjaraga mafam asida kauraga pijabani aduna akhoi gi Bishenpur district ki mafam kaya dagi farmer Chamaga Mafurom Lengbiraklaga Aikoi Shitsing asi Pijabani Atopa Walauba Karasu Aikoi Adu Makata and Pijagani Haduna Ihana ISTB Kontanga High Fondoksari Makata Pau Cabin visiting it at the Brampton Luminasi. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule burchan in Sinabio. Why try hard? Blue Sand London by Design store now open at MGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Break matung taramnok seri makata pausing Yaripo Khoirom Hydropokpida Leiba Kongnang Pal Primary Madrasagi Nonasaba Classroom Manga Wangkham Kendrugi MLA Kesam Megasendran Sangaduna School Authority Kusinakre Tarmaduda ZDO Zone 3 Towalgi A Anil Kumar Khoirom Gram Panchayat ki Zilla President Member KS Bilasini Pradhan Salam
ꯏꯇꯣꯕꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛꯈꯤ MLA Meghachandrana classroom manga se minority department ge ministry dagi mobet ki engineering cell na lupa lakh kuntra sangna lisini mari dagi sab horakibani miyam gi apamba du ngasi mongphaunare mama mapa sina angang singbo lairik tamanduna tungi aphaba mirol ama semse haike gi department gi ministry dagi hairiba senthang ngasi makhada mobet ki engineering cell na pakhetuna lupa lakh kuntra sangna school asigi school sanction ama tawrakanda aitroi kopi sidai da hairiba construction asi pakhet khibani masigi nasi miyam da sinabagi thawram asida ekoi khanjai khiba mapam sida leibiriba minority muslim sina singna education gi award pa adagi isa singi naw singna mapam sida larik tamjada school gi building phajadaba aduna singba award pa mayam ama yam outdated proiba yamna kuiraba building mayam singadu phajadaba do anauba sila akanda hena satra satri singga kanaba phangani haina khanjakibado usidi mangphaunare Thawal District Hospital se tangkun ganipal da thokiba labaktiba thodo amagi matungdagi ngasi fawa mathau todana lakpasina prajamyam da sauna khudong sar mayuknare athu matam da mahusagum mathau todan leirabadi M-Suna akan mameng sanglagni haina M-Su Thawal District Committee gi maikai digi phongdrole masida thorokpa apapatigi daita paliba lenga amadi mari lenaba department pugadabani Thawal District Hospital se matam pumbada M-Su Thawal District Committee na akan mameng sanglagni haina M-Su Thawal District Committee gi maikai digi phongdrole Department na ay todo si matanda waroishin nama porok ko lona na waroishin porok ko na view lan gi matam da fawa ana lain san asi ating ba pina dribani adubo sukuiraba miminta hunduni helawa si fawa da Thawal District Hospital si ana lain thawal satadana laibasi laibo timani lona na hay bas todo si matanda Lengana atu matamda waroishin protocol loina atu matamda hospital asi angdukta batagadi ai ba Thawal District Hospital asi M-Su Thawal District Committee na kan meeting changade Indian Independence Day gi thorom tongan ba laloluf singna boycott tobga loina numit asida general strike total shutdown amadi ban togni haina lokthokre Indian Independence Day gi thorom August taraga manga da pangthokadurba si korkom amadi alpha Independence na boycott tawri haina korkongi media coordinator lebangak paluang na thadok pasero lamana khanglakle August taraga mari amasung tara mangagi lonaba nongai matung pung amadagi nungtil pung 3 minute kuntra fawa wesiagi mafam singda total shutdown togani medical media dharma karma amadi ising isauga mari leinaba singdi komthokani haina lebangak pa luang ge sero lasina khanglakle Amalomda United People's Revolutionary Front of Manipur na India ge humutara nithorak suba Independence Day gi thorom August tara mangada pangthokadurba se boycott tobga loina numit asida Manipur da pung tara Nepal ge general strike satagini haina lofasige Information and Publicity Secretary KS Kanglingan ba LS Kipaki Serolamana Kangalakli August ki tang tara marigi ahing nongai digi August ki tang tara mangagi numidang pung teruk hawa pung taraga Nepal gi general strike satagini hari Amoromda Independence Day gi toromasiga mari lena Manipur pung tara tarit ki ban lokthok le haina National Revolutionary Front Manipur gi Information and Publicity Secretary Sanazawa Miti gi Serolamana Kangalakli Banasi August ki tang taraga mari amasung tara mangagi ahing nongai digi tang tara mangagi nungtil pung manga fawa satagini hari ban manungda mai sing anayek natana numit asida sathok sasin tawdunaba khanganbaga loinana atingbasi isagi tawpham thokpani haibadu utpiu hari Kumbi Kendrabu asang amantana thanba Kendrama ohenabagi pandamda numit mangani sumna sathagidaba uthabagi thoromama Kumbi Kendrugi MLA S Birana hawdokre Development Youth Club amadi Green Revolutions Campaign Committee ani nasinduna Kumbi Sana Khongnang Bandap to Pangthokiba hawdokagi thoromaduda Kumbi Municipal Council gi Chairperson and Ibesa Devi Vice Chairperson WC Bobison Luang amadi Councillor L Babitana atoiba mithunglensing oike MLS Birana akoiba phibam ngak senduna thamnana bahonabada mipung kodimna uwa marang kaina thajinba sangi ngasi thariba using asi mapung marai phanabagi tamangta Kumbi Municipal Council gi mai mari na ngak sengani MLA gi makai digi makoi gi sabchaba awaman pigani haike Apaban nusit ki phangna ba khonarakada musing ase yaudrakadi ay miyo bagi masada shop pa haro la kada ba aduna maram ogida
ꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯎꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯁꯟꯗꯣꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ MLA ꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈꯤ ngarang nungthil pung ama khara helakpa duwaida khangauda lightning tokibadagi BSNL ge telephone exchange da thamba machine sing amanga ta thokre machine maram oiduna BSNL ge landline service yakidre sakriba machine sing parsing adu imphal dagi purak laga semgadabana numit nini humni di subscriber sing da landline ge service piba ngamloi dori hari Advanced Intermediate College Moirangi Taramapalak Suba Mapo Kumlan Mari Lenana Atal Tenkrings Left Ama College ke campus the Education S ke Director T.S. Kiran Kumar Hangdokre Taramatu the college as Principal ke Jugindro Advanced Education Society Moirangi Chairman Y Modhumadi Morang College ke Han ke Principal Srisandra Sharma Susukaki Board Amadi Council na Loba Parikyada Ma Wangna Fanglaba Mahiri Nupa Amadi Nupi Amagalwena Apaba Oza Kangatuna Kudol Popiduna Ikaikuno Utki Director Kiran Kumar na ngasi hangdoliba left asina college asigi mahiru singi lotun leramba hitu singdobi sing adu uthok naba honabada achoba mateng oikani haike Vidyasi hana apai president su ebiramba sir Abdul Kalam na mangamba adu mangla dudagi sathara akanda mathang develop toraga semapa adu sarkar ki scheme ni private school sarkar ki school akhanaba school khara khakta akoi ki angang singda scientific ki equipment science ki magi ningjariba haijariba wakanna laiba pom am tu phongdok phang amna ba tumba ministry ki adugumba wakalwani Ayushman Bharat National Health Mission Manipur ki seru omo oina PAC Mekolagi Makada Health and Wellness Center to deliver comprehensive primary health care haiba hiramasida nomigoiba community awareness program ama Imphal West ke Govindagram community hall pangthokre tharmaduda Pradhan Tongbram Manglemba primary health center Mekolagi medical officer in charge Dr. Songtham Rebika yauna myoy kyana sarwaki Dr. Songtham Rebika na Ayushman Bharat National Health Mission gi makada myoy amada lupa lakh manga sahida analayang sarkar gi mating loba yai hairgasu magi sabchaba kanglol adu satrabadi phangba yaroi anabadu primary health sub center da hana screening torga mathang atopa hospital singda refer tawgadabani haike Arapti the Leba Irima Libung Lifehome Holder Arapti Mayalekai Development Association na Taruk Suba Assam Rifles Samade Lilongs and COB ka khusum naduna free medical care mama pangthokre Tarmadu da Taruk Suba Assam Rifles ke company commander LK Subhasanal Assam Rifles ke Dr. Sushant Nelson amadi Arapti Mayalekai Development Association ki tawpu ke ana sabga ke We COB Lilong, part of Six Assam Rifles, conducting free medical camp on 10th of August today in this Arapti area, just to have a better outreach and so that we can contribute more towards the need of the civilians who are affected, recently affected by the flood in the past. So today we are just trying to give more contribution from the Assam Rifles. Loisila ko mo boxing amuka na pisire Frama agreement na Manipur kai bi yaroi lamdam asida khunda miner bising maset thokna thugai na ba wafam yawu yaroi haina lof nipal na khomjang singsin krai amadi sarkar sina puksel sena thabak tawdabadagi miyam na ban blockade tawbani haina MLA Jerkison phondokre
मिकुबसे फावबुदे आइस तिमिन पिजो पाव मतांग स्लोजरे ने तबे पुनो मुकना खरुजरे